I posljednji ljudi, dobrodošli u video. Danas igramo Minecraft Skywars. Kao što vidite igramo na winter mapu. Ova mapa je prelepa. Evo sama je Paja. Paja kaj čao. Glasnije malo pričaj, please. Oh fuck. Diamond sword. Brate, kako? A imam sreću. Imam i sharp... imam sharpness 3 na iron sword. Pa moramo budemo stealthy. To fire aspect. To mi je omiljen enchant. Hvala. Pa! Benje! O, ti ispred mene, a? I to si ti? Gurni ovog. O, to, ubio sam ga. Ubio je ovu. I nju sam ubio, to! To ubio sam kill. Punch jedan bow. Imaš ti strele? Ne. Ovamo. Pazi. Opa jo. To, ubao sam ga. Stavi armor. Imamo. Brate, hvala za fire aspect. To mi je omiljen enchant. Na čemu? To. To imamo kod mene. Ne, čekaj. Da, sad je. Ubio sam kill, to! To je to. Dođi vamo. Čekaj, da sam... Ima skoro full diamond armor. Evo gi, pazi. Pomoć, pa! To. Pa, i sada će ga udari. To, mogu da ga Ja sam dead. Ljudi, krećemo! To! Opa, arrows. Neki sam dobio diamond. Pa nije fair, brate. A brate, to je... To sam dobio. Pa! A pa ti si uzeo 4 čestova. Pa je nesreća jedna. Pazi se! Gotov si. Ovna. O, za 5 sekunda kreći, kad pre. Brate, mislim da gitiješ zapravo. Na-a. Iron sword sharpness 1. Gađa ga sa tvojim jajima. Još jedan chest. Golden apple sam dobio. Pusuju me. Gri se pa! To, dobio sam i novu arrow. Ja imam đavola. Ukrao sam mu arrow. Ja sam! To. I odozgo nas pucaju. To, pogodi ga! Za malo padne. Pravo mi ja. Evo ga idu Paja! Paja, pomoć, Pajo! Pa rekao ti pomoć, Pajo! A gdje si pao? Ne, nego sam ga udara. To, uzeo sam sword. Sad će ti To, ubio sam ga. Uzeo sam sword. Pa kad si gorela, glupana. To moje sword i uzeo sam to. Znači nisam naravno. Ispade mi iz ruke zapravo. Ti si pa glupo, dajte, brate. To, uzeo sam im... Voda. Ali ne odeš da stavim vodu. Bow odmah. Ja sam dobio strela. Uaaaa, ti mi daš. Ako mi daš sword. Nemaš ti sword? A? Nemaš ti sword? Ne. Ja imam još jedan bow. Evo tebi ovaj punch jedan, neću uzmem ovaj flame. Ja da imam trade mail boots. Ja skoro imam ceo armor, ja mislim. Zašto sam nekako opik? Da, ja skoro imam ceo armor, nemam boots. Pa imam boots. Daj mi boots. Stoka jedna. Kapice. Daj mi kapicu. Ne. Daj boots. Kape. A ti imaš kapicu. Ti usni enchantovan i daj mi tvoj star. Čekaj ovog da ako mogu da ga skopam. Boing! Ko me ubio? What the fuck? Kako malo ostrva. I mnogo je loot loš. Boing! Ok, sky parcel odmah prvi chest vučemo, to je to. Fuck. A brate, ja sam izvukao potokne i strela. Strele. Ja imam strela. Ajde sky parcel. Bow i strele imam. Još jedan sky parcel. Ja imam poison strela. Nice. To sky parcel. To je moj sky parcel. Dobio sam ovaj elven bow. Evo ti ovaj bow. Ja imam ovaj elven. Hvala brate. Šta imam? Power je jedan... Fuck, pa gađa nas. Benji, nemoj. Ne. Neko me gađa to. A se baje. Ajde, sky parcel.
I ti li imaš Sky Parcel? Pa da, uzela sam ih pesa. I Opa. bio sam. Ovo je pao, ja sam ti bio power. Haha, pao lik. A prvo, a bo što si mi ti dao ima power 1, a je bo iz Sky Parcel ima power 2. A moj ima flame, što sam ti dao? Pa i moj ima flame, iz Sky Parcel. I ugrao sam malo strele. Mislim da me neko gađao. Ne, pao sam. Kako si pao, majmune? Pa mislim, a jedan blok pa, za malo nisam pao, jedan blok mi je falilo. Eto je pravo da ima stvarna voda. Pokuplja mi strele, stoka jedna. Ej, šta smo sad? Šta sad? Eto je pravo da ima stvarna voda. Aha. Ne. No. Pukni. No. Pukni, ajde! Regeneration. Evo on je moj teammate sada. Edo. Zovem ga Željko. Ajmo Željko, u pobedu! Idemo Željeve! A brate, vi ste teammate iako niste. Fuck! Sve promaši. Željko napad je... dobio sam šaval. Željko u napad! Ajmo Željko! Ne Željko! Željko! Ne Željko! Ne! Ode moj Dobro, još 5 sekunde. Jedno malo omiljene. Ova mapa? Da, mnogo dobro. Da ti mene zajebavaš, brate. Ne. Ova mapa je haos. Pa da ti si haos. Ti si ružan. Diamond Sword. To Paul. Diamond Sword mi je... Iron Sword mi je officially omiljena mapa. Pa da, eto. A Pero, čekaj Pero. Imaš li 2 sworda? Imam sad 2 sworda. Pa daj mi jedan. Ko je bolji samo vidim? Evo, ovaj je gori. Dobro. Izvolite. Dobro. Pa evo. Imaš li sljava? Imam, ali neću ti dam. Ja imam bow. Neću ti dam ćelavi. Kjela, brate, šta? Pa evo, aj bliže do ovo ostrova. Nemam šta. Neću da bližem. Ako mi ne daš strela, neću da bližem. Ok, imam samo 2 strela, tako evo ti jedna. Dobro. Ajmo. Bridge! A bum. Get back to work! Dobro, neću da bližem. Ma Bridge, memo ne jedan! A bum. Ja te totalno čuvam. Može to malo brže. Pazi, iza leđa! Skači tamo. I am officially the one and only To! Ja sam Iron Sword! Pa! Iron Sword sa sharpness 1. Ubio sam jednog i drugog. Ja sam gubio. To, ja sam gubio. Sad ćemo. To dobio sam power 1, to ugrao sam boy iz Sky Pa Parcel. stoko jedna. Sharpness 3 na Stone Sword. A ja sam dobio sharpness 1 na Iron Sword. Koliko je bilo tvoj sword damage? Čekaj. Ok, ja ću ovo da uzem. Protection, sharpness 4 imam ovde. Imam strela nekoje. Ajde, pa evo. Šta ti kažem osim gledamo se batice. Pa evo, dolazi me Vegi. Benje! Nemam se šta da... Pa evo! Moje butine ne može... Iron chestplate. Iron chestplate, ja sam umreo. I ja sam umreo. Pa ti glup, a ja sam drugo mjesto. A ko sam ja? GG. Ja sam na zadnje mjesto. Dobio sam plus 1 golden coin. A čekaj, ja sam trebao da dobijem kill. A? Ja sam trebao da dobijem onaj kill. Nisi, ne digao. Šta će biti sljedeća mapa? Ma pa evo. I to je bilo to od ovog videa, ljudi. Among Us mapa, ajmo ovu mapu. Ljudi, šta ovu mapu, kunem se. Šta mu ova mapa? Among Us. Ovo do sad nisam video, brate. Ova mapa baš nije nešto baš popularna. Evo imamo emergency meeting. Ok. Diamond boots to OP, baby. Sve si ukrao. Možda. Imaš jedan pickaxe da mi daš. Imam 3 pickaxa, koje hoćeš? Stone i stone. Stone.
Sad vidim ko je najgori, efficiency 2, efficiency, pa svi su isti. Pa dobro. Ajmo pa, ne bridža, mislim, mogli bi da krenemo da... još ančestim ovdje dole. E pa da imam bloker, redstone, Države ti ovoj glupost, armor. Imam invisibility ovo. Ja ne bridžam. A ja nemam se što da bridžam. Da pa znači ja bridžam. Da, jer ja imam bukvalno 2 redstone. Sa snowballs. Sad ću ja ovog što ga gurnu. Uplaši me. To odbijao sam sa... Pa evo, silaz vam. Ma kude frlja? Stoka pobeže Sender Pearl. Majmun jedan. Pa evo. Haj, skočio vam u vodu ovu. Stvarno? Da. Čekaj. Dobio sam sa ovako. Skači pa. Pa. A, bum. A, ne! Mislio sam da ti pomerim vodu. Ja se krijem u ovaj zid. Sve kad mi pa ne... Pa, prošao! Mene niko nije vidio. Neki pa, nam strele! Ima skyparcel oko dugme! Briga me. Ide kod dugme i zajmrneš i vidi njih, tu ti je skyparcel. Kako ih ima? Treba požurim. Šta ima ovdje? Idi gore kod dugme. Evo idem. Ima skyparcel. Pa ja kujem ti sako. Ovaj lik ide. Hajde. Ja sam mogu bio bolji! What the fuck? Pa ljudi, to je bilo to od ove epizode. Nadam se svidio klip, patite like, sub i share, comment, please, comment! I to je bilo to. Pozdrav!